Аԥсны раԥхьатәи ҳаистрадатә шәаҳәаҩы Людмила Гәымԥҳа рҵаҩратә институт дастудентын. Аҵараиурҭаҿы еиҿкааны иҟаз аестрадатә ансамбль даналалоз аамҭазы. Анаҩс ашәаҳәарахь илымаз агәыблра иаҳа ианазҳа, лхы дақәыӷырӡа аныҟала диасуеит авокал инструменталтә ансамбль Аԥсныхантәи ижәибжьбахь. Ансамбль аҿы инарыгӡоз аԥсуа поетцәеи акомпозиторцәеи рашәақәа акәын. Ԥыҭк-аамҭа анҵыхан ижәижәаҩа шықәса рзы Людмила Гәымԥҳа ансамбль ахкҳәаҩыс дҟалоит. Уи нахыс агәыԥ аҿы аԥсахрақәа алагалахеит, арепертуар даҽакхеит, иалаз ашәаҳәаҩцәа рҽырыԥсахит. Асценахь данцәыҵ инаркны Людмила иаразнак ахәаԥшцәа бзиа деицырбеит. Амузикеи апоезиеи рбызшәа џьашьахәала аӡыӡҩцәа рыршанхара лылшеит. Акультура министр Эльвира Арсалиаԥҳа ашәаҳәаҩ длыднаҳәало иазгәалҭеит. Амузыкатә проектқәеи аҿари аҵараиурҭақәеи лԥышәа рымадараҿы лагала шдуу. Убасгьы иазгәалҭеит зегь реиҳа хшыҩ зышьҭра зылҭо ашәаҳәаҩ лашәақәа шракәу. Ҭабуп иахьа акультура шәахьалахәо, иахьа ҳара шәахьныс аҟазара шәахьаҿу даҽазнык ишәыдысныҳәалоит агәабзиара, агәалаҟазара бзиа. Патухсыкәышьцыз сыззаҳауа игәахәара ду ҳаԥхьаҟа планқәак ҳаԥхьаҟа ишьҭоуп. Сгәы иаанагоит аӡыӡҩцәа хәҷык рҿыхауп ашәа ҿыцқәа рыла. Иара ҳансамбль аиубилеи ҩынҩажәа шықәса ҵыԥх иазгәаҳҭаран ҳаҟан. Усқәак ҳзеиҿымкааит азы, сынтәа ҳгәы иҭоуп. Саргьы асцена сыҟоижьҭеи ҩынҩажәа хәба шықәса ҵит. Убригьы хазы Баҭал Самсон-иԥҳа даара даҳәоит. Убригьы сара схатәы концерт мҩаԥызгара сҭахуп абас. Усқәа ҳаԥхьа ишьҭоуп. Людмила Гәымԥҳа лажәақәа рыла ашәа анылымҳәо лгәалаҟазара бзиаӡам. Убасгьы илҳәоит лашәақәа рҟынтә иалылкааша хаҭала илзааигәоу акагь шлымам. Урҭ зегь ак еиԥш бзиа ишеицылбо. Ашәа сгәаԥхозар исцәыцәгьаӡам. Ашәа насгәамԥхо сара исҳәаӡом. Зегь раԥхьа ргыланы ажәақәа сгәаԥхозароуп. Ажәақәа рҵакы, ажәақәа сзааигәазароуп, ажәа ҳҭоурых аҳәозароуп, ҳаԥсадгьыл ахь абзиабара. Людмила Гәымԥҳа иналагӡо ашәақәагьы еиҳарак абзиабареи ҳаԥсадгьыли рызкуп. Еиуеиԥшым ашықәсқәа рзы ашәаҳәаҩ лхы рылалырхуан шәларбжьаратәи аконкурсқәа, илгон аԥхьахә ҭыԥқәа. Ԥшьынҩажәатәи ашықәсқәа рзы СССР ателехәаԥшра аканал хадақәа рҿы ицоз ателепрограммақәа «Споемте, друзья» убасгьы шире круг рҟны еснагь дықәгылон. Убасгьы ааԥхьара лоухьан Польшантә, уаҟа аконцерт-программа налагӡахьан. Германиеи, Кампучиеи атәылақәа агастрольқәа лыманы дырҭаахьан. Изныкымкәа Прибалтикеи, Азербаиџьани, Урыстәылеи аконцертқәа мҩаԥылгахьеит. Людмила Гәымԥҳа аҟазара усхкаҿы лааԥсаразы иланашьоуп ахьӡ-аԥша аорден ҳаҩбатәи аҩаӡара. Аԥсны жәлар ратистка ҳәа ҳахьӡ лыхҵоуп. Нала Ҷхьынџьариаԥҳа, Михаил Братухин, аԥсуа телехәаԥшра.